Like yang zin Tangkhul now being the talk with Sorinthan Haorei episode ka therlin tum ko tongli welcome sadle ajawi thumwa kai khang khai Tangkhul li iwi platform li la discuss masala grang ga jia topic ka kai thumna discuss sang room ra ajahi ithumli Tangkhul wi chaili society li mathala kai no otsada klaya itum Tangkhul hak sang raisang khawai itum khani topping wang mathamai kana mai khawai da otsada klaya association akana rang room midale itum wi chaili aja bodybuilders association of Ukhrul district na rang room midale and asiana itum aja discuss sang room gi ji topic na importance of bodybuilding and fitness itum wi phasa itum ka thada mathang saksi itum ka thada phasa khamdai na okpai meira itum bodybuilding hen itum career ak sada ka thada sempai itum khangreu naw ping na fitness khangreu naw mang ni itum ka tong ga he mi kumo ak sada fit sala ga na makhna mang zala green khawai ji wi maram ko chung ga itum discuss sang room ra ashama ko kubli itum ko tong ko chung ka theising ko song phang ra ga ji han shit ka sang le de and aja issue wi guest sada mati yar koka mati rang room midale ina thung abu aina introduce sami ke itum ko tong na welcome sami se then remake up da you yashong aina ha bo ke kare zada Dr. Wilson Gajuo, and President of Bodybuilders Association of Ukhrul District. Kanya sada Queer L. Robert Meite, Advisor Bodybuilders Association of Ukhrul District. Kala Ukhrul Central School Principal ne. Kakatuma sada Queer Raisang Zinkai, State Judge and Vice President of Bodybuilders Association of Ukhrul District. Kamatia sada Queer Totmyo Lutui, General Secretary Bodybuilders Association of Ukhrul District and Lecturer of Secretariat Higher Secondary School. Nishimatili, ka chung ka ning sidale, kala show hili welcome sadale, na tumna tam ka sagyag le salala. Iwi talk show hili ranzang milaga, yar wibang pa kawai tum ot sadale ko ot sak room say gichi, ning chukan raga zang wibang chung ka ning sharing pai, ajo itum wi chan pai gisa hiu mga aina, itum Tangkhul society hal ka sang rek sang kuira lagra gichi handshake sang chung ka le dile. Jana ishi discussion e tiaw mo we, kui ba pai sa se, mga kui ba pai sa se. My God, the Bodybuilders Association of Ukhrul District is Eva kachunga tiamo update here social media li na shiwe activity thadale na thumwe manga aina Tangkhul now kachunga ring phala sambang dele ka ishi viewers kai ko mathairang gi le le re then Bodybuilders Association of Ukhrul District we maramli tiamo ka hangming sangai kala Ajarashung he activities kima mai kwikaira kala association later klai hi itumle building jiga itum kadang do TV li ka thei li da muscle yang hiri na ji hang ga stay mangli focus a khai la tha da thei then mi kai kana ai ji thane ji ga itum tang ma here la thai ga ji la ning juk la zango then na shi we association hi bodybuilding mangli fine saga activity ka dai kima mai la lady klai ji hi na shi activity report ni ga na shi aims and objectives being hi are in a queer Totmyo Lutui, the General Secretary li, tiao mai ka hing hang ming sa ngai le. Okay, ning share. Oja Sorinthan li chung ning shidle kala the Tangkhul Express li la. Hik ta platform kami wang. Chung ning shi ina shila kaina. Bodybuilders Association of Ukhrul District we General Secretary asada. Ishina sara kai wat mangai. Kata ta mai sara lagji shila kaina. Hita ta mingai. Ishiwi PPAUT hi 2014 Singkum li lingagane kalahi IPPF Indian Bodybuilders Federation rasingly recognized kasane motto na unleash the warrior within kalahi shiwi aims and objective ishina hi khiwaina lingagla ga jiwi kamataya kharin teo mai kaita ta yarili jithengai itum sagoran thei ji ari ishiwi president host Sir Sorinthan hangai tata itu mai pasahi tata kau sok laga yari mangali bakhan sanggi ji itum cik tata jimbale kharwa longli asya ili mayer ne to khoi laga tata easily give up sagai atam sangai jile lage chena ishiwi matai lage nisina rindakle jika isina Bodybuilders Association of Ukhrul District linga dakle hiwi kharinna points mati phangazangi hi mathalangin khangna milaklo kaina hi mata chawrang laga tata version out sada tuyar hina bongai lake ja 1 Corinthians chapter 6 we verse 19 to 20 chili ita hangai itu mai basahi manglang tharbang faine ta hangai chena khani thot ping matai lagin khani thot ping itu mai basahi ranami gai to mai basahi
pasal kami thai itu masam kawai sih cina aims and objective yang mata orang lega remekap de appeal sak ngai ne khareli issue aims and objective points khare sada ariarai sindak le sam khor ariarai ka kapro no shairo no khamang no sadak le ka da sa ga sashi manag la ji ka da sa ga sashi man sig la ji issue ningrin ne hiwi follow up hi issue ne da sangai ji ne now shi now being hi ariwan atam hili itu mai pandemic hi sing khani sa kai ne hiwalong hili now shi now being hi ara internet facilities khamata hiwalong hili mobile phone sing da kala school magala adi simli ot mga wala sai gag bamina maram sada now shi now being wi tada lairik tam khangai wi kala acha maram ache re chi salala apong kachung hena simang sak tak le ne chena chimang majila ara ot ma khangwa jwa longli mi ka moi khang jai na ot ma nga ba ga pa ngai hawe kji wang jela ga awi phasali an ot chima mi thu ga da ka pa hi ka pa song hi tada thui khangai thui kai ka i thumai azoi khani thot ka tam nau chung hi kala khani thot sa dak le nau sna ku chung hi hi da ka pa song thui khai le la khai re chena isui ningrin khare sa da ka da sa ka nisha ari arai sin tak lai nau stau bing hi ithumui bodybuilding likura laga athumli thang thangwi ot manga ji milga athumli thang thangwi saran baran ji theng sak laga athumna si chin ga sa nisha ari arai joina kan ke parak laga ji isui khare aims and objective ne ka khani sa da ithumna thei ga tangkhul naw sa da khangreu song jilala reu wala ke ai thumai janam sa itu mai glamorous song si salala miss kuya ga tada kada dani la ahina ku pai re miss kuya ga eating phana re da mo khirang da ba tada kuya la ka ji tada le ka kuya dam sran tada hun ga long li ba ko kai football khang re song si salala phao phokai re ji ka tada nisha ari arai song tada thui gai kala matai la ga na tangkhul nawili ada kekhang perseverance ke ji wat lak hawe chena kakni point sada ithum ya pa mang hili a phawe ke ji mang sala ka national level international level wasungda awi ka phau jenu soda awi mirin la phon da sem ko bai ke ji nirin kakni sada chi le dak le ne ka thum sada ithum kata dang nikla masa ka sai jin ka masa kam suina jin nikla mathing ni bodybuilding hi tada sau sak jadam san ithum rumors ke chung la shala ke aish mari ji singa sa ma thing re ji ta khun ka nai ta sa reaction ra ka khama ka sara dam li china ga za sa la ka khirsa ko ga ji hangam chit la ka chung le la ke kha ithum sit sang lak se ithum system ma jing li sagi jila ithum protocol ka jing li sagi jila ke sapa pa ki jin Jimening si ja o thui reg sang samang jang khai ngalai ping ji kapala maning mane athum la o he phai he pasawang phap long me ke ji thei ku yak lai la ka mai ni ga mo kisa da sa den dang da hen da zai ka itu me pasali sa sa lai la ka kisa da ari hen da si jin ko kisa da sak zle ki da sak sa re o thui le ra ma thing rit khai organic sap long khai ki lai la ka jang la chena itu me các thằng point sa da in hari hangai da da ari bodybuilding hili kala fitness hili sang laga itu mai thang mai kring rakli a he I pasai ngchung yak ngchuk yak long re I apai stretch sap long re I teu mai ka jogging sap long re I ke teu I pasai li da exercise ni long re ga chiwi da khang la cha ga ji lai khwing sak wai china các thằng point sa da chena ina kamati jim ta chau rang la ka ita da ngai ithumna tada machuk sar jitla kujia asama bodybuilding li ba jen I paisa ku jung ta ore ase im saram ra I nau ga ta nau sigla ji mama chuk par le ka ina hita da another 1000 another 1000 spensa ki ja I wi bang sak na plung ita tangkhul nawi kan sabi tada leila ka jine chena na bodybuilding kala fitness pasa thala kaina
มักขนังมักซาลักละอีทำไมทิ้งเรือor famous at the pie hit the problem Malay lag la pasak kang hang re na chika fit salak na o di I hear sak iwang sak na plong chika thaka ka ga ji sai sak yong lo na ka sa pa jin pha mai la iwi thai kwen nang da ba I thu mai pasai ka ta da sinal palan ting sala la ting au sio I thu mai pasai pasak kang hai ka paisa je ta da ra ra sam re chi ba ji ba che na mà tay cái nào đang hồi nào bình đi thấy sức ngay mà tay là cái nào con đi tốt bình đi thấy sức ngay ít thôi mình bà sa hi mà tay cả lần gì thật đó ra na nali mi khai talent cho alung li nana thằng thằng mình đi đi phap hay mà là cái thật đó rau mà cái gì bà chị hàng thằng ấy này cái là khăm ti point sao đó mấy ít thôi là thế khang reo ayu cái chung cái li cho alung gì li ở đây body building cái là fitness cái gì bà hi here internationally thada khamya lagi kja bodybuilding li father of all sports talang khachi wang jel ka itu mai basai fit masa kana football wang rew chi sala la chili problem le badminton rew chi la chili problem le nana aiva swimmer sangai iva swimming ning sangi chi sala la chili problem le ki chine khachi wang jel ka na wi iwi basaji fit masa to kada masa ka bai le ma song her lai hawe chi wang na itu mai bodybuilding li ok thui na khamya father of all sports ta hang chia long jili Tangkhul now ke chung ka football reu thai or any itu mai khang reu ya long li ta da excel sa kai la chung le pa me kha tang nang kai ta Tangkhul ya long li Tangkhul na long li ka khang ga ji khawa da kha plus I ge deu phawai de chiklo ta da Zamkhor area rai li ta da kong ri hai kala consistency ji mle ra li ji awai ga phau ji ta da có vào ra lịch gì, some quite area này chính thằng khôn thủy cái, cuối rồi thôi nhớ ina tiêu cái interrupt sau cái, ari hi học phổ hi tiêu mấy cái discussion gì, ari nó mention sai mình chưa alumni ra man say, ina nó chỉ association with activities mình gì, aims and objectives mình hi, cái lần này chỉ cái tay bodybuilding hi mau ni là cái tay là sala chỉ tiêu mấy cái thing hay gì này chỉ prevent nữa, nên là cái mention sai nhiều lo, cái ishi alum discussion ba man say, ishi na funding sinalo balan magzang sa pai thukata isina as paisa hi katha da paisa mazang ko at mga him sa lak pai lai hai chena katha da sau sik lag jatam jitran isina remake up da sa poke HSLC exam thaki ji katam naw ping li free coaching in a sense la ta tamli registration naw ji la pang phang naw khoi laka atamli coaching ji mi laka chi sam ga bang paisa naw ji khang dai song tai wat sa lai chi association fund sa da isina isu chong na chikat khamila ka sang laka athamni tiong mai ka thada sami man thei vai ta lapang phang naw chi tata khui laka chena manage sara isi na oja higher sa ka na shikla na sami ji do isi yes ina ji athang mention mak sa ji wi la tiong mai ka shwe le khai ni isi wi association chong ka mai na ocha ne okay chiao ga da isi khang dai li la thada depend ma sa le la isi khla to long li discuss sa ka ascho isi này cái tầm nào bên lên tiêu mấy cả, và bên lên không chọn sát à, cái lại association trong là tiêu mấy cả ta, xin nào là bán lần nào hiện sang cái vai ta, mà chụp một rôm là cái là bang bang ngày ta cái tầm nào với liquid xí, là cái issue này là issue trong này service commission, và bên là issue association đi, ai xin xin này, cái gì sang cái thế sát à, hàng phòng ngày ta khuyên ra là cái, cũng cái gì ta sai, cái gì chui sắm cái phòng phải sao nào chỉ issue association phân sát à, right, cái này đi. Issue 2019 we shirok atam jili isina food and lodging hi sami Shiroi Lily Festival yes 2019 we Shiroi Lily Festival jili tambak wena ka psychorally asi jim khai ne rasang ngai psychorally welcome sai chena isina ka ta sak le jika kapi kala phagza kabi aman mo khim ne ka phagza aman hi per headly rupees 190 na khimi chi whole festival ko ko ben dang da sino da sami chili sina approximately 1 lakh shika earn salage okay then aji shi association survive sa tak li ari in hang gai fun now ben chi itum sa ko la chena ta survive salak tak le okay ma okay
Panare Kangnahi, noble job, Tada, Ya really service me, Kai, association Akang, sadly, the Late Quick, Jungaring Pai, in a Akamang, Hanoganishu, association with members, Katak, like Yakshika Lake, Kichitamin, Razan delay, and then Kunutot. Itum I don't know mention Gazajali, itum Kunitot Kajunga, intoxicants, engage Sakahai. Or he take he shaiga Sazaji, take Kashai. He manga itum we liver Sazi, itum we Amtin Sazi, cancer Gazara, Meiji Shaga, itum we apart Sazi, or itum Talab Shikarata Shaiga. Tongue cancer, mouth cancer, anxiety. Take the shine like Jung Kalati de la. Then to Kunito Bingley, Kuyunkovai, physical fitness, like one of the main objectives in Sadale. Jena, Nishu association lake, Kunito Gakana, engage Sadale, Gakana to Hiwi, objective fee, successful rate, Gakan, they lazy, the Omega thing. Okay, you share. Are he Itum Ari Ishiwi, President ni, advisor ni, VP ni, ine. Itumina Karasalak. Okay. Itumina Tata Karasalak, Itumi, Kangte executive member Pinja, Kunitot Mangi, Kala intellectuals be Mangi. Okay. Sika schools when item the young like Ahi, Aliquika Chara, Aliquisanga Chara Kajipachi, Ishiwi, Association Achara Kajipachi, Machuk Saksalaga, in Takmasapam Nishila. Okay. Tata Machuk Saksalaga, after several Tata Ali Vang Tadang Sunroom, Lagawi Ningjiang, Awi turn up Chiang, our participation Jang Laga, okay, Ahisapai, Kaji take items run, Shina, executive members at the index say, Ari she members he Tradactum lately. Are region? Okay. Yes. Okay. Ning share queer thought me only Matalagana, make I mere, and share association with Maramli. Ari to Matomega to discussion in the Bina Tomega, quick advice house. Ari bodybuilding, Jaga, you take really it to Pasaka, saying by Manging the shits, it will Pasahi fit Salagan high Vitum, Kakananga Gazawenala, avoid Savai Wangla, the Quie, and then Pasakam Tajitan Ninglam Tanway, Tanmario occurring, Palak and Park may be ring side. And it way importance of bodybuilding. He could have the lame may legate bodybuilding, he likazang jitran, it will scope for both male and female. He could have the lame he in a queer Robert Mete, Tiomakan Hangai, Nanaji, Tiomaka Hangilo. Okay, Nix Lakare, Titila platform kami Vangana. As a Ishina player, he can take Kikamasarang like first Ishina, assuming medical report. Okay. Then depending on the types of the body, Mikatonka Himang Raja to the your foods, no we want pasakapa, no we want healthy foods, if we want poison sapai. Right. Because now we lay the clay, pasali lay the clay, internal area in a internal area in a day. Cut player can a lemon masai mane, player can a lemon sai. I can aside the gastrointestinal problem, the outer, I leave a problem soxoni. And is in a body type, say ectomorph, mesomorph, and endomorph and a kaisoke. Like example, doctor in a inikani mesomorph. Kateo among Zala lop katobing he. Aina Yakata sang like out taken a clay, 6 packs of like a thing later so like a living in a ectomorph. And sometimes like aesthetic type, like 100-meter race kayongli, atang plus masala sampang, chipping hina endomorph hoy. And chiwe sure that it the training module come here away nutritional plan here. Miyaka hina 60 kilo like weighing lay the lay. Then Ali Tangkhul awi protein intake kya kasare awi body mass ratio khotsok laka chiwi training module hi isin miawe per people per candidates and mi pawi meal plan hina itum na sem miawe. Then according to that itum na strategies by mi pa hi high calorie intake hangkawa weight ka maye low calorie intake hangkawa weight ta maye. Then mi we medical report hi kaunsa laka isina training module hi miawe. And so far isi we main conceptual hangkawa ari platform health enthusiastic laying a sakai like Tangkhul now being he health lika ngazandale in a kathaili and hili itum hang the college body building gang building the ing no about it is a continuous process. It is a lifestyle issue we kanga with lifestyle like gym ni wala ka exercise ka sa hina body building mani mare skipping rope ka kuila ka kateo ka push up ka sa hila body building ni na athang sai hai mangsang hai ka tong ka chi calorie chi burn sa kreo da na health related issue malai mare. Then itum we food habit nga thorli kya ka sai re nga zin ni kya ka sai re nga ya li kya ka sai re and isi body building li ba
off season ko hoa kale on season I haru off season ni aru I he 96 kilo ni then in a competition vare kang atamle I have to bring back to 65 kilo and that becomes my on season I we competition in a on season ni then hili facility kamang hi sam kapang hi ki klai example I hi India we championship tara ka khuyere state will tara ka khuyere international tara ka khuyere now ili recognize company bing na kateu kha samaman layout aru hi pro ins nutrition HD gold series we aru hi north east we and hi brand ambassador sadle aina muscle builder company jiwla ina brand ambassador sadle kachang kachita iwi sai khawai mang khawai stake hi rai and that means he will provisional kala sam phangai ri actually my interrupt sao ke yes sir no Tangkhul team come to shaga ring phana je Tangkhul lao jong le ma tu thai mai de le kum taran khani thot ping ye Tangkhul ji himan man da le jong le so it's a privilege that thi tang na ku thai to some le to ma ba rang la ga no with personal achievement tyo mai ga thai ngai arina na mention sa da le ping je international national or state lin na kim mai chi sa le tyo mang na brief hang me lo ka follow on sa in short you highest achievement da hang so ka ge sure in this game he chingkum bagata khani kai re chingkum bagata khani ka gai chile Mr Northeast India 2004 likhuye Mr Eastern India 2004 likhuye Mr Manipur 2004 li ka khuini aina financial constraint layout da hi upai ma leitu and hi chingkum phanga ngathum gai ni Ukhrul lira la ka oza sa gai ni then Ukhrul we na I how ko phok ni I become international player national player by staying in Ukhrul in a yaruli message me ngai pa na ba daily li wala kha na international players ha gi ji maning ne it depends on your like instinct ka cha we perseverance le phalung re then in a Mr World League top 5 chat le Mr Asia li he top 4 ni Mr India li top 2 li le da le aina India with best poser he 2 times khuyai re aina Manipur with best poser he kathumsi khui gai ni and district level with best poser he more than 6-7 times in a khuyai and ari he Ukhrul district aina Tangkhul district we advisory board ka aina thada pam dak le ni it's a privilege and an honor to have a champion like you in this platform chung ani ring pai so ari je discussion je scope of bodybuilding and for female and male both ji na bodybuilding sama manda like larik tam manda without practical itum atma sa pai mane theory la darkar sa ye practical la darkar sa ye then is in a body type mathala kaina thai gaya tamli he can be or she can be a well trained personal trainers aru iwi gym li iwi na tam manda Tangkhul nau phanga khongjai nau khani maite nau khani personal trainer sa laka in a month they could earn more than 10,000 12,000 he earns other personal trainer aina then again on a national level on a medal khui khreuda chingkum 21 years juniorly atum ning chang mai juniorly khui khreuda atum he central service direct samphange top 5 galong li khui khreuda like Indian Navy Indian Air Force Indian Army aina ari Indian Railway himati hi kachunga cha hi limi yawe and so far Ukhrul we na malairange achukum hi mi gi hena gasani but due to injury ahima chat pai thu Yuvraj Sonar hi Nepali nausala la ana Ukhrul we mathune na wala kha Manipur represent sa ye India represent sa la kha o kuthili ahi top 7 li chat tak le ni awe at present at present awi ranking hi thada yaruina la thai khawai Yuvraj Sonar junior 21 years below we le ana top 7 chatak laini India we represent sa laka he competition in 2021 Uzbekistan ni kasani and he we provisional ka laye second financial medal ka khui khreuda amount hi ya ka samphange aka laye then ngala nau sa saka if ngala nau pa china dance ka teu thayaulo then she can be a Zumba teachers then can earn lots and lots of money are you Yuvraj Bodybuilders Association of Ukhrul district member la yes bodybuilders association with azingli is a royal gymnasium le Ukhrul district le iwi gymang hina bodybuilders association of Ukhrul district with azingli kapam ni then Yuvraj royal gym with katam nawa khani then khub ana manga wadak le khub hi association right
huge achievement da hangai. Oh, yeah, thank you, sir. Okay. Please continue. Arina na hangda lei. Ari ngala na wi na provision he they can be a dietitian, they can be a nutritionist, they can be a Zumba class teachers, they can be a personal trainers. Right. And besides they can in case achievement hi sa ka model physique wagli champion sa ka they can be a designer. Like example Singham part 2 we villain sa dak lai Anup Thakur hi ini khani Mr. World le ba khang group ni. Oh. Array of actor we also bhangai re. Right. And there are many like good lookings mayor nauli la ngala nauli la chungkamai they are working in the industry, film industry. And horchak hele looks dila lai and bodybuilding as a career chusa ge hangkaba it is like phanga 5 finger ka thani because these have different roles. So this is a gym mili thumbs up mingai kai tada mili ngamungai kai tada sa mili twicha ka si hangai kai tada sa sagjangai ka hina sa khamakau otsa ka hina sai horchak isi we streamline he bodybuilding he apong tara khale potpam la samphang pai personal trainer la sa pai Zumba class we oza la sa pai physiotherapist la sa pai dietitian la sa pai nutrition la sa pai except perseverance like reuda they can make their life. Okay. Chipachi hangai sa Great. Kamatha scope later clear akan sadla are sports relate side the kui hi are bodybuilding hi to fitness pasai fit salain kle hi etum we apom hi Tangkhul society hi association ka chung kle related to our physique to sports association ka chung kle ka etum we yes sports si etum apom li government job hi ning chang la ke hi aba bang society hi ka sports in the best alternative career to akigla na dala hangai arui government job sports person aga sada pala khai mirin occupy society le chung khalang jon pai crores of paisa earn sala from arui scope le chung ka itum thei kui sam pangai raka itum abam hili we are not able to produce successful athletes at a very high rate itum abam le association ko chung khale la association hu mangai na he produce high rate ja kha mathai dalai mane ka jena any successful athletes producer khai le lag ji hi han ngai arui nishi association we na and then any other kila athletes itum with international level no national level leader no atum hi successful sai like itum community na accept masala le lag ji la thai ngai la ka akhanava itum hi Manipur liva tamba kaina ka phungwei ju disparity ka chunga khali thada thai in terms of sports la kha thai wo are any kind of good infrastructure hi tamba li le series thada thai ituma apom hi infrastructure thala kai na khala hi ma thai mane sports related infrastructures being hi and any successful sports person jilala tamba we maybe mang na the national internationally chung achieve sa da le thai yani hi ituma ka phung naw bing hi na kyuwang ja ka successful rate hitiawa is there any disparity in funding or scope or avenue platform mi da le lag ji in a ko Robert nali hanga lu shitale na ji tiong me ka hang mi lo okay sir arui issue like sports we khanga jane na first hop okay sure because in Ukhrul first khara thamai na hop la ka badminton hi phawla ke na leisa ye wushu hi phawla ke na leisa ye table tennis hi phawla ke na leisa ye football hi phawla ke na leisa ye 1972 aina hopok laka arui tangta ise tampak naw na hangdale javelin throw hi Tangkhul naw maning kama chu ho mane na and arui kali wow right museum di chang khreu da Tangkhul nawa kha javelin sing laka ita da leitale and the weight of the javelin is somewhere around 12 to 13 kilo and a Tangkhul naw na her dak le hi 30 meter ni hangdale then 30 meter hi feet in a kaiso cover more than 100 feet ni aba then atum ka thali train mi sa sab cover why can Olympic games like wanga ma chance up right then khen ho pokle hang cover like keen interest ma leitu keen interest lei sala la khamtha mi ma phangai ka cha chawi simkhur ka cha chawi naw mara mang ka pong khuyau da quality hi ma leitu quantity mang li wa ga dala then again productive hang cover government na otpam hi mi gai ne like example Ukhrul district youth affairs and sports lei dale chili wa khreu da sir issue we player bing hi thada khangreu wow re and awi fund hi ka thada leikle khanga tamle sir ministry of youth affairs and sports na paisa hi sanction ma sa mane and chili wa khreu da wa district kacha chawi district na sa gi ga chini
aina district aina isi state we alongli paisa hi shimandale and he phakasok hi darkar sa nai well educated and sportsly concerned kasa hi darkar sa nai aina isin again tampakli disparity le have say hangsoni chingtam amatani hanglaka kathada tampak mangli confine sakle aina isi we target ina MLA le va samphang minister le va samphang dak le tamne athom na hange they are more ready to help. A politician should not confine in only his or her constituency. Then a real politician should reach out. Like example, MLA khana awishim ni pam dale ari river ali samphang ge khang pa chiwa aming tang dala malai awi voter bingjeli but election raure khang atam liwa akhura kai ka tong ka phathai miwi aming hi thaye chingkum hi ni awi simli voter I card phanga leidale chi tang da thai sape then after the end of the election khamtha sa se hangkhawa athumna phasokran ni hipa hi deserving sai deserve sa ka hokilo ali hi sang sakse tangkhul naw sem sakse ari tang da ma thai mene for example I hi maite naw sala la like research sports ma tani kha sai for example we are very proud I like born and brought up Tangkhul now maning lala saring ka haw wasum Indian Super League we first referee ni Tangkhul wang chaile ala khisa dale ari simli lui ba dale recently I happened to meet his wife puri sai mamanda ana che hangra dale then example newspaper li Jennifer Luikham he lawn tennis player ni and lawn tennis player he officer club in Falwi Chiwen Hawk Pok ne we then our turning point Chiwen Hawk Pok laka ai Hyderabad ling reo dale then real grassroots level hi naupa hi na themai re hangkhawa ali hokui laka hili train sa mamanda Tangkhul naw khunui tho traka train sa pai habo then national level international area li captured sa sabe then again Tangkhul naw kai ka phau hai mi lei medal khui hai mi lei but under unrecognized federation ling rewa da in between athumi hai ka fulaka kaliwar kle songfu hi ma thai thu da meri ni chili kup sangawe and to some people I mean mention masage to some people a winning level I medal khuyai re I Asia we champion ni hena leidale Asia we champion hena leidale but our certificate hiva use masa pai government na paisa reimburse masa pai ana khangreo bare hanglala in terms of lakhs and lakhs spend sala ka kabani then awichi affiliation masa thu yang ka at least recognized federation hi kachi pakli hena nothing na sakai and example ka mi ge disparity hi hoi laipai isi boarding ni laipai because bodybuilding competition hi wa pen pencil examining thu pen pencil exam sa ka wa as tha khai answer hi oja na mark pa mi sa ka akama ina check sa pai simpurna check sa la ka na wichi hi bat le khiwanga na sarma mi do hang pai but bodybuilding hi wa visualize exam ni mi phanga aning da le hili yang la ka ina ning ka chang chi mi da la then chili wa disparity laipai but ari we condition so far recognition some kapangai na hopok laka ari thangda disparity lay have se ma hangai mane isi bodybuilding mangli the reason behind is competition aka layai re hangkhawa isi we all Manipur bodybuilders with president Sir Ratan and secretary Sir Sunantana Ukhrul pasi rai re hangkhawa first we were given platform to do the medical checkup room na mathala ka nangaran mi aina Miss Manipur Tangkhul now only 3 days mang training ka sa example li ina awi phasali yang laka na Miss Manipur khui re he jok sa ga hai but ana 3 days in a diet control sang sa ke mai te ngala naw bing chingkum khani ka thum gym li train sa la ka kale che Tangkhul now na use abe that means genetically Tangkhul is very good and Tangkhul don't love this what to say oily food and all atum he champut ka tha boil ka tha he ning chang naw da skin tone he khangte na yeng greu da Tangkhul hi ma thai but making use of that talent should be on the right track right coach at the right time darkar sai and Ukhrul liver judge sai re khanga tam liver khi qualified sai re awi judge with certificate hi ka tha dale example isi amai hi he state judge qualified sa gai mini then he state judge we khan naptale ini khani hi 2019 ni exam tha kan rum ni then he we color hi na isi we uniform ni all Manipur all India we uniform hi color ni hi ma sangrang tangda I judge ni ma pampai mane then again national exam tha dak le tam imang ni Ukhrul district we matun sa laka IBBF Indian Bodybuilders Federation le exam tha ku gai pass sa kreo da ithumi karta ka sam phangre
passport ka ta da le then I khi division na pass sa aina khi apam ni bala ka judge sai re I judge ma sarang e recently pass ka sani Okay. aina hi sam pangkhrew da I thumli necktie ka mi re necktie hi na I Indian Bodybuilders Federation with judges ka sa ka ni Manipur li 33 le da le 33 wang chai li 15 hi na national judge ni chi wang chai li I da chang ai ni ina hi kiwana sa khle hang ka ba Tangkhul wi nawngra bing li hang ngai ba na ba tampak na sa ka sapta da kapung na la sa pai aina kapung naw na ba ningli tampak mang na henaw hangaw da ina example la ka mi ngai naw da ina ngarew la ka ina khabani then I khipa ko ya jingli train ma sam I mang na train ka sani then hi we na wasap ka I we nawngra bing li Ukhrul we na train sa la ka wasap pe kang pa che yari ka tong kali mi ngai except what we need is good coach good nutrition and perseverance hi darkar sai aina disparity hi khangte sports level lei pai because mi kumoni two faces lei sone mi kumohi disparity lei pai but so far in our bodybuilding I don't see because everyone seems to be under one roof. Okay, wonderful. Ning she ring pha tui ku chung ga jang de lei and then he tui hang de share sa de he evidence ku chung ga he da an official documents or audio and chi thei de lei it's very authentic very genuine chung ring phai are we mention ga sa ishi Tangkhul wing jaili state judge qualify sai ku racing jing khai mang nei ji thei sha la ga chung ring phai it had a different sport ugly that like a qualify sa da klai achieve sa da klai itum Tangkhul nak tong wi mai nei chung ring phai chen na are we da show hi la full uniform suit sang la ga ala na shi wi achieve sa kai bing sang ga thei hi chung ring phai da genuine sa line da klai ina chen na ku racing li questioning han thau ga are we the only judge ka sa da lai da klai li nu wi experience nana challenges sang bang kala are we judge sa da scope ka da lai li no we nana judge sa da role hi ka da khui ma mai li ka ji la tyo mai ka thengai na tyo ka share sa mi lo are sir Sorinthan din ning share kala ta sui tin ning sra ga hi ka tu mi ba church sa ga ji iwi cheren sang lo ji ga church ka ji iwanga sa la ge are prayers a na preparation la ga stage tira ga ka ji ka chi khring hot na la ga sina lu pa lan ting ga da ne i thum na prayers dio ga sar ga kaw gi da okay chi ga cho chi thum na the to je ni thum na church ka sa dam di yang pham ji bai ne i thum church ka sa ji sa la gi i wang ba we thum na church ka sa di first proportion yang ai chana symmetry definition mass stage presence to chiping ji khyang ne okay ta ka dong hi exact ung ta khai dam thran di chi ba ji thum na khami ne i thum ning ga jang ba ji ang ji thum na khami dam ni thum na asi na khami yon hau ga ji i thum mi ning di fear ga sa le ka ji ba train ga sa wi cho cha ga phning ga in hi mi yon ai sa ka asi wi ana khi phning la ji i thum mi ka phning ni le ye chena cha cha ga ji sa la gi chena ra ka khni ba ri win hang gi ji ba na ri ni ki na si ba pui ni Certainly in a supplement. Sure. Tangkhul ramli players here na stroke laka Tangkhul judge qualified at Malay mane gang chim mari ba mane gang ba mai na I exam thare gang jeli ina le nam phuin ho khna ka ali thar na sakni so that ka tong ko we Tangkhul na ka na judge sa dale judge ma khu ta phanga we lungli Tangkhul na ka na ning dale ka thungli ta na ning laka awi judge si thai ka da awi ning ka maning ka visualize ka ji ji lai ka vai aina asmai ka eve isi Tangkhul no judges ho da klei ji kang pa che chiwang na isi amai rai sangi thak na sakni aina as a whole aina media li thada hangau ge bible li text ka lei text chi khikle hang kha ba judgment ka sa atam li ma thala ka na judge sa lo maning ka isi we like thi gai mi bing ji ka tong gai thang ka maning ka thang ka judgment daily oza bing li ma thala ka na judge sa re have se lei chiwang na maybe games and sports maybe school teachers ka tong ka judge ji ma thala ka na sa mi lo chiwang ni itumni si chang na oda sa pha pha la ka sa maning mane 30 players khara atam le 30 players remind say the gold medal ni and first and second with little difference li in a yon da sa ka I wi phai gar ji chili khayon ho phokai ni correct
aina iwi main judges pachina ili judge sang sakai re issue rula ka le ko sir judge sang sakai re amai re sang hina first miran pachili second miyai hangkhawa next weightly a judge ma chang supplement and this shows that his quality is down and how ko pokaina even phangali even mati chang sabka he is a well qualified judge and thada as a social media we like true sir we truly da any game runo iwi simkhur iwi naungara high ai lakha quality based producer se arui tangda example khewang na cc meet qualified masachi khewang na badminton le state level champion malechi mairaba under 15 world champion 16 world champion 17 world champion arui 22 le 21 le arui second le plus OGC na nganaw laga with 56000 space scale mi laga ale nganaw da khleni prakash pudukon indoor stadium le ma thalen tam da khleni horchak isi tangkhul la judgment hi matha ka quality and productivity mi re have say amai winning ai na I winning ina right that means yes pai arui thada tangkhul na wili khre sa da shok tak le hi nana example kam ta set chang mi ne da ya hangai no we mangali no we role model nana role model lag sa da chung ka shokrono kala hi da hi aka khamata association hi aka khamata activity kwika da klai kala scope ya le da klai I'm sure he wen he mangai na chung mai ka da shokra gi hangai ari atang queer racing jing gai na no we khare la ga ngriau khrali ko chot gi tiong mai ko mention sai no we ko ka jang ji ga da lai ka la ji we khang ga khwi we ring ga pa ka la a na the first uncle ja cha sa da sang ga we achievement is sang ga we ring ga pa tiao me ka share sang sang ai hi atama ri hing san line sai pusap ji ga akmang ram ka khar ne i khar ne pulap akmang ram ka khar ne right te na first ri ngui usu ngriau sai ku usu ji na fitness we are stretching mak ni nge sinam train tam khie ka chuina sang ga kep sa kai ne kep sa ri phsa ri na ho pan tukan nau ti no sa ji ni sina tukan ni bam son ri exercise ka tha ram le thu chen asia chim ma kham sa bai na da chim ri wa ji ne alright first na nau ri wa ji ne nau ni ngai ong ri fitness ya ina tam khie ji ne gym club ngsanin alright ngsanin fitness okay fitness ya wina tam khie ta chuina pusa bi chuina a khni da khui sa pho hawe okay ta ji ni wi pusa khui sa wi ding pha ji thra ga sa wi ding pha yang pura ji ga khmang ram ka khram da ka thra ma ka ga sa wi ding pha ji ni fila khra ji ne as yu yang ni ta first ri as mi ga moi yang ni ta ri mit le ai da phning ji ne ka yang ga zan da le ji exercise sai ga ma sa khram ma ji ina us mi ga mo pusa hi wa tada limit mang wag jang ri vrena katong ri yang ita misal lomo sa sapsal lomo je tatina line chan kwi ding pha lagai na chi fitness tam khwe ri jani na as bodybuilding is na hiri royal gym ri so ne jenas bodybuilding da tam khwi from li da bodybuilding is ri train ta tam khwe alright masari ka ta ngasakra chi ka tha ja na tai thi ka ta sinak je sarna tam yi sumre okay tai dui bong ri sarwe na tam khwe chi ne okay pai ning she originally mention za itum phasa ina saying ka thai goi sam bangai itum phasa ina hu potential ina kisa shakla da realize maksa ma thai goi regret sam mai thui ja khna da ga hang le yana itum phasa we importance itum ko tong ka thai hi darkar sai da shan ko ina Dr. Wilson hi han ngai itum ta go now sorry Dr. Wisdom yes tangkhul na bi hi jang da ka phungli or masi ga thar sang phang apam ne ka shai shok ji ka organic sala ga na sang phang da klaya apam ne itum hi occupy mi rin longevity hi thada tiolain the da 70 ga ka asawai opera ji ka phani wa de and then itum khani thot jilala ari queer racing jing khaina kham da itum hi mar rang sala oda sa ka phasa na mar ram da ji we sports person as the football rose badminton rose ji ka la cho da thak la ke ne yang itumi phasa hi matha da care mu khimai de gi a ka ko phani wai and then atam na khang ja ti jur itumi ka shai cha kham tha lai sa la chili maning sang mai la arui package food
ari can ka thali exam we ayar we na tada chemicals ka zang food ari ka shakaza hikta bali ning sang me hai fast food than ning sang me tu hai and it we phasali kya ka consequences le de le hikta hi na lagai tu me fitness ai na health conscious maksa phasa matha da mak le hian it me kya effects a cha ba itha ka ba oi tu nutritious ka sa ka shakaza khoi ka we tu le tha pai ko ji doctor we na tiong me ka thei changai de na tam ko khoi mi ning shnai re kika yu Tangkhul tu hi ra sengla khai sam nei okay sir Robert na tiêu cheng we la tiêu san seng me alright jin dam ne jin then it we died Ukhruli ada specifically yena tiêu se Ukhrul it we kapung river organic hiva very common thala arwe Sorinthan kai da adam hi jai mamanda food itumi dai thi rang jai phogai re jaina jai phogai da more of bad foods jille fast food hi introduce sai dei tumna fashion we walk back in the yang kara organic hi ta ngai tai re jaina itumna sambang pairak khaya apam organic food hiri itumna maintain sakhra hira that's something to question ourselves right are we thought hiri yang cover food bodybuilding ji hi atumna yang kha 80% of our bodybuilding is from food jana food hi itumna maintain sakha automatically your body also will transform thala food mangin naram tang bai ne of course exercise no we powerlifting chi rasare thala itung we diet hi main sa the focus ha ngai ban na ba organic vakri yang raga junk food avoid tharaga claimang ning ji ishi society we are very social society then he intoxication be more divert side bodybuilding he tarka sa shunai ji hi ba emphasize sangai this is society he bodybuilding he key ji hi we are just introduced to the tip of the iceberg jille then bodybuilding hi hakraga chimang maning nei ji hi hangai diet matters a lot it will be shaik shak thau kya ga shai ri jari carb hi kya khui sang dre kra vitamin ka tha it will be supplement mi ari we stereotype kapning hi it will be society na bodybuilding hi is only steroids the paning thala there are lots of natural bodybuilding also that is coming up then it will be exposure to this kind of field is very needed in our society issue we miriva hikta we exposure hi tarkas hanai gi hi hangai okay in share it we die to importance it omega hang america in aka as a doctor hanga kan it we kan thot ping na intoxicants li tobaccos li ya ka ning sang la for example right to me ka jang ga Ukhrul district hi government liver tobacco free zone ji dai but we tada dukan dong ji yang wa ka talap ni shi kan hok thang ka fudao oh it we kigla jurup jilak chung ga yore and then can you thought ping thought ki can you thought ping mang ni ma hangai mane thought ping for example awa kan now te now jili jurup along sak tale talap along sak tale qua balong sak tale now ba jili hi khi le ji mthai le jili introduce how with the ala shayor mangor ga hi ksu effect sa le the khuye and then it only he awareness la cha khama le tuka or itum jiru package le smoking is injurious to health la chakshila khai image graphics sang la piece sang yak sang ka sala chi tai le ka chung ka indul sa da le yana itum we society hili you as a doctor or health conscious ala kai person ak sa da tiong mai ka ka tha ka itum mi hik tha we na ichi chui rei khawai or hi tha da le da clay situation hi itum ka tha da fitness wa kwa hi mai ngare pai chi tiong mai ka thai ngai itum mi hi hardworking was hashun nei
raga itumi tradition, we are very strongly rooted to our tradition. Jang jana intoxicants kuhira traditionally kai ko varai mai thala it's high time itum very sira sa po kinda jiri it's high time we understand itumi living standard hi kama man gida leida khaid je itumna kata thang sikra intoxicants paisa ina I had experience in a national career ngane say walking ma say da then a national budget na hange it's ari in walking ma by me kika khmorli kika sai dre talap sai okay then talap sai da ina I the walking that maman ga the time ro kim dam ne dal avoid thak pai thar it's no we walking river you with talap na sak mai da khai dai kajin ta hange then expenses ra labor pa me people who me here expense leo ka diction me importance kui me gi hele pap in thai kui sam bangai then itum we food mtha da za ge mtha da shai ge ji ka ba expenses automatically yawe then if you want to eat good itum we kapning hi importance food ri mawe health hi ning sang me yaw kha tal issue we knui thot hi wa it's not the life they live is just for fun but healthy living here focus sari jinai jaina healthy living re kana da focus sari kre ji hiba always comes back to our diet and bodybuilding jaina in a emphasize here focus sak ngai hiba kiwang kre jeka our ancestors has been naturally building themselves by hard work shai sakruno chiri shai thal atum naturally build sa da khaine ta larui khuni thot wi atam hiri wa chim lei thore ka da ring pasikra ka da yaw thui sikra mang pning da khaine so if we focus more on our health automatically our life to our quality of work will also increase ta hangai okay sir doctor with supplementation thada yang sir sure katam now being na nisa season khangai he number 1 peer pressure right avwa na sir na hangai re avwa na kwa ba lo khui lo naw pa na lo khui la ka avwa na go hom da le naw pa we mindset le curiosity ka le da le kya ka sai phak le yang il aka se try sangai aka se try na ho phola ka khani se kathum se habituated saw correct ai na hibing hi itum na ka thada out of the zone ka thada khushong le ham ka we need to give a proper training like example talab we sagaz hi ka thada thainga sagak le ham ka ba tar glass khani khuyau se akhali pure water sangau se akhali tar jili talab khaila ka sangau se and razor blade is in more has chef sa ka pai se blade khani chu horchak sangau se within a week thoroughly sang dakle blade pa chu khushokau lo it will be same as usual okay talab li sang gai pa chu mari pai wa nawe then now we pai phone ni chang gai atam what will happen to you that does not affect na nisa season dakle hi na mang sajila ka na mang thika phai na mang sajila ka simkur ka tong khali nei ga fula ka kachanga ga khani bedli u a pi la ka lan la ting hospital li sang da pi simkur li la problem mi and chiwi mahodleva isi bodybuilding community hi na diet we matangle men mi ngai hi eat your food thinking that it is your medicine if not you will eat medicine as your food champut sai ngai paracetamol ra sare o harsa ngai mox ra sare and arui honai na kacha chaw health enthusiast samilo gang pa che thada mention thada recruit supplementation ka san right ai thala khaya point ne ning she at sami gai ji wang arui
dumna outside the he very enchanting nashi association outside the he it's not just association mang ji meaning la as a society ga tong ga li tum health conscious le mai la fitness im tham mai la ga itum hi pasam ta ga ninglam than mai la ga mi li engage ka sala ring pa mai car society le engage ka sai la chen hi you wang wa a hi phala khai experience a khang sa le arwi itum Tangkhul society le chung ga discuss sai re itum health conscious mak sak chung ga da thai le o da no shi association leader le hi le how helpful is the people of the town or Tangkhul community hi na ni shi association le kya ka helpful sa da approachable sa le and then itum apom itum society le arwi acceptable sa le gam sa le na chumo od mang a khwi wa gi ji le ka thali le ji na kwi ro thot myo le thwi le ji as a secretary of the association the omega hang sa ngai arwi ji okay hiwi matang li re makeup ta ata yaroi na thai ka pai je ka ajikum tike soi general conference ka chai li sa ji li isili showcase sak bai itumai leidak le ka tam na bi showcase sak bai atam mi la ke okay sili isina ka tam na bi li platform ji mi how da atam sang ke khang sak ji li tada ara YouTube ka thali live na show kami or tata asama YouTube li khyang hili ava ba bina thai khoi la bra kali songoli sam ko os nishi social ni thada le mo chang phanai din phanai ni shnai chika thami laglo ka chiwi tada comment si positive sala ka comment si sambhange chena ina tata na chuke os ta tickets na isili tata platform mo mi sa si ja right yo taga Tangkhul hi mathai gi jang gi la ka jang ta chik ta ji phning ka khnang la khnang ngai gi ne ka ring pha nai tickets ka na the platform khami ji ab ishi wang ba ring pha nai ka la ji wi upcoming Shiroi Lily State Festival hilila isili platform me khwai already isili positive response mere okay so nishi atam specified ma samirang ka nashi thangka so showcase sak bai isili atam mir platform mir gi bai ata officially me ya ga ne atam ba ji specified ma samirang okay okay ning share yaruina ka tom thai line ka tom ai line leader le hi thai la ka chung ring pai hi da ka tom thai khang ro ka ji to society leader kar sai khamata khane da khwe ina aka han ga kana ina kur Robert ling han ga kle itungwe apom hi liver kido miss ka ga bang gi hi glamour wa kwali wa kai gi chung kale ishi arihon kuji do itung Tangkhul we area zone ga thali for example Mr. Pay Miss Ding Show Miss Ding Tun Miss Tikes ka ka pang jung da le Miss Manipur da ka pang da le glamour side of ne ka itung we bodybuilding wa la Miss Manipur da la ka pang le hi we differences still me ka thangai and then hi we scope la ka da le li ishi Tangkhul now snow atang mention sa da Miss Manipur le achieve sa khai le ji le and then are in state or national level it's a duck le atumi ming tiong mai mention sang sangai say something about them da atumli atumna sa da le ji itumla thei khu ngai kala itum Tangkhul khuni thot ta line snow ku chung snow ping la he will line hi cha pai vai ji scope tiong mai ka share sang sangai okay are glamour world we miss contest na issue we miss contest with differentiation in about glamour world we miss contest like organized under Manipur government na mishalala it comes under tourism department right tourism department na mi gi jeni and atumu area hina kya khatang da hakle I do not know much because Miss India le Miss Manipur le hina tanghaila gangji like example Miss India ka khuina ba actress hai like Juhi Chola ala Lara Datta Aishwarya Rai atumi platform giva movies wakli tada samphange but issue we khangreo wakli hangkhawa isi Ministry of Youth Affairs and Sports na recognize sa kai ni then hilima thalakena changlaka khayu atamli aina Ministry of Youth Affairs and Sports na kasa atamli la issue we bodybuilding he NSF we azingli change isi hi Olympic Association limazang mane isi hi National Sports Federation serial number 36 le isi bodybuilding chang sare then ngala nawa khana chiwili medal khuila ka khara tamle they have several rates amount and case like example Olympic games le
Olympic Games the example issue we game Olympic game ni changaulo Right. Olympic game ni chang khareoda 2020 March that 11 li ka sokni he live March with 2020 COVID we atamni ka soka tamne wa gold medal ka khui bingli 75 lakhs mere silver li 50 thirdly 30 but Achonthang recently concluded Olympic Games li chiwi ratio in budget he change sau the gold medal li 1 crore ni silver li 75 ni bronze li 50 lakhs ni just participate ka sahi na 25 lakhs ni Okay. and preparation which ingkum mati government na nganaw we and horchak isi we games na NSF we azingli sau da itumna Olympic we rate li ka teu ka tamai aina facility chia khale yare second facility government job provision sam phange third facility issue with any health we brand like food supplement brand like tops we brand Adidas we brand katong khachi asina promote sare and that is the difference issue we miss contestina only 4 quarter turn right backly sire right turn right turn right turn right turn mati simang turn sare Post Chili, ka sa atam. hoy, post ka sa atam. Alright. Then she will be given 1 minute freestyle pose. La ka khongre awi pose matam 3 baji jithere. Then chiwi atisho da thumi result out sagi gachi. And miss contest la height in a classified size, weight in a money. Okay. Bodybuilding atai issue na fitness model we. Ngatai 160 centimeter, 165 centimeter. Ari hi isi az Himachal Pradesh li ase check sa ko pai re. Okay. Ilisan solim la jajo kasom khulen wina ana 160 plus li reure akama aina solan jajo leisi wena ana va below 160 ling reugi gichini aina chili ani khani he kapang khuyai hangkava ani khani na India we represent sa gi gichini Okay. Are we national level? Ari national level state aina qualified side national level li ani khani we thada ina report hi thada sing laga khrani Kele Manipur when athletes 9 athletes ka pangkhuye out of the 9 athletes Ukhrul when khani change aina even we aming chena hini tada ngala na changi ka chi even hi by tomorrow night is result hi thayaw Okay. now khani ka pangkhuye re ma ka pangkhui mne aina videos like video ka ten apa chel isina update sami ge and yarui ka tong khana yangai ka Yes. IBBF live li vam yaulo Indian Bodybuilders Federation li vam yaulo akama 9 am onward and chili live li chithe yaure Are we solim la ja join na wajib pas do? akana solan jajo Solan. Okay. Are we pau hiba kamata pau ne itum tangkhul na wa ma kachang kata in pa mai tui ja kan sa ge ne. Someone itumui society where national level manglila wazang ka shap ka ji is a big achievement itumui apomli are we hiktai ka thang sa with a recognition atumna deserve ka sa ji maksang phang le da clear but in the times to come in future liva hiktai recognition chumai ming sa ngai tangkhul ngala naw tangkhul naw ngala naw khani tangkhul we mai khang laga atumna ji da national level li chatak le je iwang or itum tangkhul naw ka tong wa chung ka mai garing phang sa leadership sange are we Arui sa akasia Arui isina glamour wall ma khaning pa isi we miss bodybuilding miss fitness model he isina yaru li thai chithai khangai pa na ba beauty without health is useless kangli all right are we nan khang je miss fitness Yes, fitness model. fitness model okay category li many categories are there Alright. chingkum thumra wing atai 21 wing atai hi thada ka tonga classified sai okay Taga he they did not build the muscle Undergarment. that Business will model be in bodybuilding women's bodybuilding okay that means he we alung he live I mean he we category live tangkhul naw la kuchung Yes. sang pai da Ila sit sang. laga he height nei jaw li si tangkhul naw cha bu chui tu mo Yes. then height category le dak le ya it's a blessing in disguise for us then ji kuchung ka wasang pai da si sang e ring pai akuma solim line solan ja jo nan ni li ma hai mer no ji the tangkhul express platform here nan tumli tangkhul naw we ma thun sa da nan ni kani li we sa da le ko nan ni ma hai mer no nan ni medal khuyong la no tangkhul we not just tangkhul nan ni khuyong ga Manipur state we wang la naga naw ko tong we wang la mai ka kang sa re nan ni li ma hai mer no re na so mer no kala ring ka pa pau itum ko tong ga ngan angrai sa ke or nan ni we event li le itum live an yang ka bai la hot na re ji hi we ma platform we trainer we sadale are we
issue discussion hili chung ga itum thei ko kui som bangai re itum na ma thei wa ka sa or itum na thei del ga ignore sa ga la ko chung ga le lak le na tum na apam li ra ga media hiwi platform hi min sai na hang mi dak le chung ga ring phai ning she aroi itum na ku som ba mai ngare phai sa se in a concluding remarks ada tum ya tam teu mo mai mi ngai aroi itum ba tui gai jili at sak ngai la or itum aroi discussion hili at masarang le dak le bing ji teu mai ka message matala ga na itum we individuals leader no society leader no itum authorities being leader no if there's any kind of message you want to deliver ji ming sa ngai jaina in a Yong Baina, Bausla Taga. Yeah, President Wena, Real say Dr. Wisdom Wena. Okay, no way. Can our closing remarks ada? The Omega comment. In the Hang Haiban, ishi players, athletes, produce high 28 state, then 9 national athletes, and then 4 international produce kasawang jairi. Tangkhul Laura, tak jangdre. Then atum na train sa da khay jiri itum society na kutomi say da hangaye ishi association mang na ishi family association mang hina kutom hina mushab ne ina yarui rira then ishi we higher authorities being rira kutom sa khangai free willingly kutom ji pongai da hangai. Okay. Ning share Dr. Lee. Ina Dr. I mean sorry. Kuya Robert last mi right. Nana conclusion ala atun at sa paisa laga. Main arui ko shop ka jang hino knowledge ka le ni last mi ngai. Ina kuya racing jing khai le atam mi ngai issue matalai na Tangkhul society le message mi ngai le ka any authorities being or no kita individuals mi ngai le ka atam ka mi mi. Arui national level wa kai ka paim ning ne matik cha cho cha wa khan ne chena national level li khui khai tam thran ne international war gi gi ne te hi wa flight ticket mang la man da ra wa khai ne chena flight ticket thi ari simple jina chan sai ga awi chongai wa ma ka khar lei ji ne ari flight ticket ka gai ga chiri ka pi ga pam ha ga za ma ning ga tong he issue association ba sin sok miao Okay. जी का पिक पम फ्री नहीं जिबा जिबा का फ्लाइट टिकट मांग रहा मन चुनाव ये तुम्हें बैकग्राउंड एक जो तो इंडा सराव इधर फ्लाइट टिकट ये तुम ना अरे ये तुमने इंग शायद भाई खामिया बम ये अरे डिस्ट्रिक्ट तो तंग शायद कोई रोजी या अरे सोलर मला जाजोई ना सोलन जाजोई खुई खाए तंग थरान दे ये तुम्हें शायद रहा सारे ये तुम्हें उखरुल डिस्ट्रिक्ट इधर कथा न जिंग इधर जिना ngasai khradam chiri laulain sang mirga ani ring phala ina chi ho sai ji khuyai sa iti hang sungai yes ning share kuira top myo lui thui na la no closing remarks ada tam ka khui mila okay ning she hi atang sinau khani wa ming ma panchon khai ne ka me na wa ming ma pan lak tre nepali now or mighty now ka chi ta da me na wa chi mang we hang ra tak le ne national international wi ka ta ta ina aji wi platform hi wi trainer ishi Tangkhul mir naw la sokra ta le ke ji ba ya ta hang ji phun ngai la ke athum ya ming la tyo mai ka pan ngai ari yirikan sishak a hi sang sakwe na ne ari ya under preparation le lak le okay upcoming da promising sala kai tanga matang ta akham samang blogger ke ji ke jan sit ke sang hak la ke na le tak le sokra tak le khni ta ta ne ong rei the aina long Haorei na ne kala tembre hina ari risopong ni ne ramsopong ni ne hitata mir naw la gathum sokra dali chena in hang hai bana ase hitata itumli titina ya the platform milka ya really ishina gapo jo along jili ya really la hitata ishi pawi wasung kwaida platform mi dak le hili full opportunity ke ja itumui ari chatak le atang hangra sum kai ne satak lai nong la vakni ari Himachal Pradesh li trial bang akama selection kai ka team India represent salaga international level li ba khanghan ma jang vai ani chiliba gai ne chena hi adang I tumai khangate panel I mean
issue president la vice president la hangra sum kai ne akhama kali ga da ni na mai kya sam ga phanga tam stran itum soi lag la fam drive samang re maning ka isi association hi la khanga te association da da ba lak lak le la ga khale association ning tu ka da kala ata well established kala lakaya association maning na ho ka da itumi financially chot lakai na khale tam ni kai thum chwa kai jaw ka da mili le po pa zat chila paksa dam malai mani chena hi athmoi ara international level li kali ka malaysially or mauritiously athum khawa dam chitran itum na paisa hi tiong mai ka ani athmoi do and fro wang tiong mai kang shara sare hi yarina atang si bi na kai ta ta law la kai na sam milak lo no we naung la bane here itumui akhana ma itumui naung ra ra za wang la here pai kara ka pha ka mi nei chong fa ka pha ka mi nei ji pheng la ka law la kai sang mi sang ngai kala platform here with full opportunity to hilga ida the honorable MLA issue Ukhrul Central we honorable MLA Sir Ramaiva kala issue Phongyar block we kala Chingai block we honorable MLA khani oja khishim usumaina oja lesio kising nasik tumli la tada issue association with on behalf na humble request ka sala ke itumna avavak sa takama ari hangai itumna ran sa takli walungli achievement sa mangya dam stran na thamli ra ga jam tran ta legacy kala paning hami je lai milaka itumli kala naung la vakhni wang company vai sala blog ji ata yu chong na no la kai hang ngai sa ni share kana usa da in queer Robert mai dai no we closing remark add mag sa lai la thong we or anything telling it to authorities being like message me like iwi chi sir ka teu ka tam kha khoi ke because make it wena lam tu ngai hi we advantage squeal la sure because aya isi sir khusim ni sampang ina le first request sa ngai pa na we all are mortals we are to sure to die one day thangkamani ka thangkai to mi thire thigai atam le ina khisami gai khle che mina reluctant ningji iwi khara chan thot chan hina immortal sanga sakse I have not seen suicide but tui akha mang sa reu da tangkhul nawi hangson dak le suicide na khangji ma songai re suicide na khangji ma songai re but nobody follow what suicide says in the past but ariva sokra dale precaution je khui khawai then horchak ina isi sir lila hange sir at least MLA tangkhul with MLA ka thumina constituency limba phase isi we association hiva ukhrul mangli tamgastai maning mane different area we li tamgastai chawda asi ka thumnam at least athlete khani jinkuma khali sponsor me sami sabka I think I believe and I promise that I will try my best and our association will try our best to give the highest medal pachi your help will not go in vain pachi hangai secondly ukhruli leidakle bureaucrats entrepreneurs paisa tra ka kasing aina paisa tra ka singlala nana singdak le na will lan ni thigai atamle ba awi phasa angum hi mina phunggi ga jini then at least ringdak le atamle ba ngachon mi log hang pachi ba hangai bureaucrats being na ra laka if they think issue association he well deserved sai paisa hi high go full ka machat mane exact accuracy sai hangkava you are most welcomed we are ready to take your donation and we will try to reach out to those deserving candidates itumna reserve candidate li mirindi masamre deserving candidate hi mire have say hangai and lastly the Tangkhul express ki khutang da lawjaraga mayam akhoi gi manipur da leibiriba minister MLA ga minister se pulap pun mada aina khangja bada humfu lei haina ta jai humfu lei ri bisi da tampak na nifu ni chingna kunni sida sir akhoi na ching gi district mayam da yeng bada hoji pokta ching gi district mayam yeng jaba matam da body building gi lam da de Ukhrul district te gi hoji pok hen gi ni ha bise ai thajaba leite Ukhrul na khwaidagi mangjin thana chatli haibase ai like fact proof loina leijai maduna maram oiraga sar khoina akhoi gi damakta chingi damakta adu chingi damakta haidring makta ai isamak maitai machani
ching da leira kanda akhoi gi ching gi awat ma mayam se aina khara dang mar su khang bang ame chahi tara manga aina Ukhrul leira pa matam da tam dagi chinga khetna ba se atiyaga like earth ka gi khetna ba gi type tu ure khoina aduna yaragadi body building khakta na chada bisu sports ki leiri ba hiram kuding makta angang aduna phaba taragadi sar khoi gi lamjing makhada pautak pibiraga maduda leiri ba association mayam duda kokhat piraga mateng pangagadi hena phagadra haina khale aduga hojik leiri ba matam sida sir akhoi gi sak mayam se khara yengbi horo sungsoi soidana sir gi office ta khoi thong thinjara ani yaragadi sir khoi na so khoi da nungsi biduna Tangkhul macha khakta semba nate Ukhrul da hojik tawrise cookie gi ahan international player Henry Mongolal sida training piri maitai macha isamak Ukhrul da training lauri adoga atopa mayam su sida training lauri mayam na dekhalam bayai kari gino maitai macha na sukuk Tangkhul gi matang da wangangi je haibu matam da short notice amaina short information ama haining badi leiba su Tangkhul gi khunda leiba chaba su Tangkhul gi chinjak chawa paisa su makhoi de gi tanba nungsit su makhoi gi lamdagi honba aduga thabak na tampak ki su heradi aisu langeni hena khalle aduna maitai macha ama ai gumba mana thoklaglaga aching gi damakta sumaina tawi heba taragadi mayam su mateng pangningine aduga akhoi gi Ukhrul district ta tabiri ba maitai macha achaw wasang mayam na su yaraga permission pibiraga akhoina lakchaba matamda sar khoina su harau harauna mateng pangbi base panghaningi under the motto chingtam amatani haibase ching da leiba khakta chin khakta na tawhan da bida akhoi gi thabak ta oina su khara tawhan biu haibase si matang di haijaninge aduga karigumba aina haikhiba ngangkhiba lankhiba leiragadi sir khoina su ngakpiu and lastly thank you Tomthin for your enormous help towards the Tangkhul community Baina mateng yam pangbi khiba diet nutrition funding company trophy mayam mateng pangbi khiba do hajipok Tangkhul ichin naw na kaudri Mr. Doni MS Nutrition Center Tangkhul macha mayam na so hajipok brother da kaudri adubu kaudri haraga hadak lepadi yade tum koina su mateng pangnaba chingtam amatani haibase akoina government da focus tawdabida private firm da su relation laise haibase bhai gi kuthang da su hainingi and to DC our respected DC who has been helping me out with an assistance of 50,000 to our association and I believe that sir your assistance will not go in vain and we believe that your helping should not stop in that area if you think we are really deserving if you think the Tangkhul people are really deserving I want you to come forward and help out more so that your constituency your area will be one of the best and we should say that you are one of our best DC in our district and thank you Sir Chunglengmang additional DC of Ukhrul district who had been a friend of mine who had been a very good bureaucrat who had been helping me out in every goods and bad hard times good time and I believe that sir gi mateng su yam chawna leiri aina sida hai hobada kauba leiragadi mayam na so soi khibani hana khara ngakpiu thank you sir Thank you so much Ntum Gatongli. Closing remark from Thailand Kui Misere and I'm sure as you with discussion with Mangaina it my Tangkhul society le khang che chu ghara lagra de I kladala phaning laga hi ari muchuk ila Royal Gymnasium is all the chu gain hi most welcome sir yaw thira sara laga ila keja khni mang la khang phokor fitness itum hi kasan tang itum ta da Mikdong hai thasal bai sangai laga mahau phok khui thai chung ga le re how phok I once you get used to it the khangja tha da law right and he sangai for example atang queer rai sangjing haina khang da pusha ma mang lam queer sa je sama ma jam ko thumra ga phoi ra ji je itumi tha da perseverance le laga kala dedication commitment like he salagra ji like I'm sure everyone can do it diet chart thailand high ra ji ga sa shape itumi ya je motor 5-6 a.m. later he walking chadra chachape the khuye Ukhrul district bodybuilding
but a builder associations of Ukhrul district le hi itum Tangkhul wang khamai ni da hangai iwa and then the initiative team hi full package ne da hangai iwa doctor la zang de le lecturer zang de le principal administrator zang de le entrepreneur la zang de le katai chung la zang de le ra so I'm sure that the chung every different ngan khrai hi nan tum le motivate le sala word la kam ta sang sak tak le ni da hang sangai athang more pending salary even audit shit and itum langa it's very transparent very genuine itum with Tangkhul society liver audit masa gaji association ko chunga lai dai ta audit tha da mak sau wang na kai tek la ka gun ta ko chunga lai ji da ya na shi na ji ta da genuine sala ga na kala ya really media mangali yes he hang the thai lag de le actually ko ka zang ji this scene na khami hi da and the media le phongai ni tha ji thai shop ji it's a very noble work it lai hangai but it's very genuine it has ji ba it we ot ka sa ya thai me khara productive samai khara ji hangai and I'm sure media clipping hila ring pha de le re itum na media le thalai shi jin de le ji ji atum na thai sing kui lag de le re itum association ka tai le da clipping kamata shi kui ba ne da hang sangai ning shi arwe itum Tangkhul now bing matala aje viewers bing ita da in a request sangai aje ning sang la ga na Tangkhul now bing matala khani thoping ni sem ge de association ag le da kle od na chung kui da kle even national level international producer ga association bing le itum supportive sa se atum we darkar le da le itum na jon mi pai le la jon mi say even if it's a prayer itum helping hena mang la wa mi sa atum le itum li na ngora le jang zak ngai or itum kernau bing jang ngai le la itum li issues le la let's walk up to them array atum office li wa se atum li contact sa se let's approach them atum li sampang le ka sa ka pai le share sa se I'm sure they'll help us sure jon ngai le ngai ni ma ngai da shi sang ge and atum na sawa dak le itum na supportive ka sa ji tran I'm sure itum society nge jere daling tum khani thought ping intoxicants li tobacco li ka shai khamang fitness li maning sang la le dak le ping hi kan goi ka vai song phung nge mi vai association a kha le ko itum lim thala kai na ka to mi le ka itum nang ra la ji ho wa se itum moi le lan sin pong li issue le la atum li exact I'm sure they'll help us in one way or another wala arwi tha dang actually association nge chon dak le chung le sponsored la deserving candidate ping mi khwai la le ra ji ping le itum la eligible sa le gal quick vai sa se itum apam le fitness centers increase pa la sa se arwe zumba ka thai le si ji ba itum trainers la shop la ka earn la sa la ka itum bang lively sa la ka environment sa ini hangai jeng itum Tangkhul society hi le mata lai itum Ukhrul town hi le lively sa la ka environment hi tang la ke itum ka tam now ping we go to school 8-9 am in the morning 2-3 pm ai dang na pamra hanumra shimling pamra activity ke tai malai mane office goers ping lama thor ba rang jin ungra kupai re tum activity and itum le ekta fitness center hi chungda le si jiwa itum free time hi hili engage chung mai salaga kamatha sa shokre itum li chi thai ka fitness trainers chung mai shokre which is one employment generate ka sane itum le dietitians chung mai shokre diet chart mi vai employment chung mai generate sala ga jana itum ita da vision le laga o cha sei ji in sakla ka na appeal sangai as a viewers ping chung ganing share episode li razang gai wa kala issue as a kriashi ngia guest ping panelist ping ning shi gi jang ga de Thank you. man ka sa ku shok la gai thong Tangkhul na bing le ka sakatui ra hang ji thei khai wa na thum od manga athem me ro no na thum sa ma gi ji psycho ra thêm I don't know na tu bang le association bang la Tangkhul bang ko ji ji atam ji da phani mi lo itum community bang ne ji ji kala itum yaru approach ka sa ji tran la itum le welcome ta line samil ga itum kata da otson rom pai ra ji ji kala national ka sem khani thot ka sem ji li focus a kam ta line otsa ma mi lo itum le best wishes mi de la kala ning shnai re ji ji hang le shid le Thank you, sir. kala viewers ping na tum tong la ning share next episode le itum ko tong ga sam phang le shit se tum tong li mang pha me ro